zone chung kuate jibai vekule football extra hun kan lo thleng le ta ton tuma hianin tumdang kan mu fo to GPL le zone ate honen kan on thu ho le nia karliam ta kar to ba ka football transfer tele African Cup of Nations te asoi ho na hun kan ron nei don ani ama saber karliam ta kar to pin khela han du tele GPL an zone ma sanga Manchester City le Southampton ten 1-1 in an hanin ne to kan Manchester City hi match so panian chak zone to nuwa an draw result an ron nei vele ta nia enge he team hi an kal le zel to te buana ten to angem ti ba ka draw result hi an tan hin a poi thei vi em ti tele kha game han ni dang an phak lo khop maya an chaw ve ta deu ani thei ngem ti tele next match ate hian an ron in siam tha thei ngem ti te hme an soi sakla in khel kha kan sei dan chu munom ti chi dan chu munom vi in kan ringa achan chu e nge technically khan class kha sang ni game class kha e Southampton khan ei tu season begin sei tai la Manchester City khel thei ber team jinga mi chu Southampton hi ni ti hi i karelu amma sania chana zo anin khel ma sakin tun season kal meka hian anin khel ma sakin anin draw to boka tuma anin draw pui le ta Manchester City hi anin khel pania hian chakjok omlo ma se game dominate tu chu Manchester City ve ven ni chuti chung chuan Southampton hian goal ni an chho ching bi lo match khada chu wang chuanin an goal an hum theya tin an van nei tel ve boka pakhada chuan en van nei kan ti ru khan City pon van nei ve thawa khalai kha chu kina kan soi chawanga e Southampton hian khel thiam khop maya anh khel bi khate ma soi jaw ma satai la City in game chu kan ria ball an changta ma an nora an king pui te laka ball an changta ma khel pum pui an dominate po ba da chuan chance tam tak po siam choga an pe goal to jan in ti fu phai chuan ma se Southampton laka kha chang san nei lo chu ni lawa kha Raheem Sterling a miss te po kan chenga goalkeeper chawng to a score nge nge na thin anga ngaya khan a score talawani Sterling big te Leona te po khan dia 6-8 box atang khan pet over to ha ting te an chet khut hi ching kho bai ting lama hian ting chi te tin KDB an i assist te nei thoma se goal posa pet per te mo ang te po kha goal mo chi je chung kal se goal anga ti tur khan ni ta City khai nga mo chena chuan an van toi ti thene lai chu oma chu ti rual chuan Southampton khan fak ong ka tia team in thawlu tu kan nia chulai chuan City in ball an changtama noran tuma go khung tuma na taka nor chum khan Southampton khan hoisan ni achan chu an vain an defensive lawani ball goal chuan veng na mo mai ama ro chu e an midfielder te defender te thokrima chula an forward te kha an thorim dan te kha City ma chonan chuan tokro mangi o te lai kha karel ro oma chu counter tru kham player pathum engom chang phai ka chon pali lai kha City defender hot na kha anom vereng ani chu City ina i tumdang an pha lo ka tina chan chep hoi ta chu tumdanga an ma chon te kha thiang khalan khel ngai lova chu City kha inveng chungin City kha inveng chungin sense kha norani chulai tak chu i ti solna cha sang tu khan City khan pressure nei ve ta in khel chung khan bolan lawa counter kha la om thin reng boka i Southampton in goal nin khung goal kha chu offside mai pom sak lo mai kha ni ta ka ting te kha nia tin kha lo te po kha sense khan goal khung theina hun tha chu neya counter khan tlemin khai khan han ti fu deuh thin phei se chuan i City khan goal chobel ka ringa chula chuan in khel result bi ga nia 1-1 ania team pani khel dan le an chance ne yang chi te le an game fight dan atanga te chuan ke fair result kan tiang chia i result kha a om tok vi ve tia ke i ka riru chu oma City khan chakan phue se sin chakan phue ti lam ai chuan in draw result kha an phuwi ka ria chula chuan ne City hi an chaw ti deuh te po khan ne kan se an chaw ke ka ngai lawa chan chu an score hi a cha to kani chau wang ni loin hei football me sa cham top flight big at pe chuan ni a chak po City te po game som chuan chak ta ni ma se za 100% win record nei hi chu alom ngai lawa thil theilo chu ni lo ma se theilo tlukani kan ting chi kha ni ta chuan City po an chak result that luanga chulai kara chuan an tor thlu ve cheu point an lo ve cheu ka dia draw result te mo lo se mo han nei ve cheu hi chu team lian po engli ka po hian thil theng pa ngai nia chu tiang khenga chuan ke ka ngai ale hangai nom le men zo na khami chung cha hanin han soi bel du te nem ti le season ran ti la ma Chelsea che tha an han che sual zewa khata tang khan be sen phak lo zui ta khatiang te ha City la khain kan pu chho ve mai ngem in khel chung cha shim kha chu TP khan in an soi nual to a khel mu nom takani a sensi an coach Ralph Hasenhuttl hi fak aphu katia I coach enge han che sual a squad nei han anila che sual chang nei te po hi thilom tak mai ania I place thaber ber kha a khom bi kilowa amai ro chu I atuma achiang thina a game plan a chianga
nuya Saints khel dana chuanin country mol sir tang ten an teknasa kami tin china TP ron soi counter attack football hianin an hlom em mai thin boka chulaya chu city khanin team thatak ni chung khanin an dol zo lo ni deuh ber khanin alang ta chulaya chuanin Southampton kha city le an pani ni khan van nei zan chu ni se hi jok din hun ve ve kha chunin an ding thong ani chu tiang khopa in khel mu nom kha ania chu ti rol chuanin izona taka hang kan lu tanga city tan hianin che sol chun zom mai a olang em han ti la ya kha chu nyang han draw ve zo khani mai ma in Crystal Palace la ka ten lo tlom to kha nga te po city hi Pep Guardiola and call team an dang lam ne mem chu an che sol kan ti an han slip ve zo hianin I an slip len ngai lova I an tlu len ngai lova I an ron thole wat thin la ya hi an angeni an dang lam na la ya chu ni in country tuna po hianin an entaila an fixture sian entaila city hi an van nei ani cha chu I Chelsea 1-0 in an ne ta chumi zo in khel hau tak Chelsea ne na anin ma chun zo khanin I kar khat cholan nei theini ti chong kar khat cholan nei nuwa Southampton an han tum ta enga te po chak tura be se an niama se an hanin draw ta ni amaro chu ta chon city han van nei le na chu an next match khan enge an nei ti la ya kha an che sul chun zo mangem ti kha kan zo na ni don chu ni an next match kha an match om tur zela kha apoi mo lai chu ni ta ti chon next match an tum tur hi FA Cup fourth round na ania chu Fulham ani chu wan chenin city tan chuanin enga ni B team ti thei deuh tho kha pian ron lu tir po ni se FA Cup fourth round hi chu har sat na nei lowin an paltlang mai tura kan ngaya tin a Premier League lama khan hetiang in el na dang kan soi kai du chan chu kami Premier League match kara in el na dang lo in chopa an opponent har sat dana zir hianin I engeni an mabak hi a team lo ve thaya city an van nei na mem chu Champions League last 16 na Sporting Lisbon an tum tur hi ni ta chu team dang Premier League an el pui dang te aya engeni an chance that zong la te po ti la ani theyanga chuta chonin Brentford le Norwich City Southampton ne la ain draw zo chi a hianin Chelsea emo Liverpool emo engeni United emo po lo ni se Arsenal emo po lo ni se kami Tottenham thleng in mo big 6 wat huang chunga mi atu ma bar khat chu tum se chonin van duai kan ti huang chunga om thei tur kha ania amar chu Brentford le Norwich an tum dona I chumi zoa I akar laka Champions League lowin rol ve zawa khanin Sporting Lisbon an han tumanga tichon Sporting Lisbon zo hianin Tottenham hi a hau tak deuh tura ngai ani ta ma se chu akar laka khanin etina Sporting Lisbon ni lo hianin team har sa ti mayang ni team thapa ngai kan han ti European heavyweight kan han ti zinga mi khatum ngat se chuan Tottenham laka te po hianin an din mun hi der thong chho tura khania amai ro chu city hi an fixture hi tun din huna chuanin tuna han thlir mai paper han en ngor hi chuanin an van nei ri ema chuti maya han tol thu chun zom tura chuanin ka ngai san lem lova kan soile soi nun china March ni ruka Manchester derby te chu an la ma chon dona amar chu derby zo khani Champions League last 16 second leg an khel dona kha te po a first leg an tum tur Sporting Lisbon kami an result zir khan second leg hi chunin how tak lo viau le thei to atikha an fixture hi atok che che hianin ain ban le timayang an tan chunin pepian in du thang don ta se hei lo liam hi than tur om chong em ni tu na title bo ruak in chawa chuan ti tur khop khani ta ni chuan chuanin city hi football chu thilma ka thleng thei renga tuna po sense in an draw kan ring mi lo ma se an lo draw ani Norwich le Brentford kha che suan thei na chu an ni thawa ama ero chu a paper ngor te record lo to te khating eng kim atanga te na kan siam don ani chuanin city hi kai an thutianga tur khata an draw result mai kha angeni an kluk phana tura chun ka ngai ri lem lo le hangai dom hle meni Manchester City hi Premier League Arsenal le Chelsea ten ne nuwa Southampton an ron draw nia football le chon thileng po thleng thei ti ron lang chiang ve ka khami chung chang bi kha chon do to le taila Liverpool le Crystal Palace in khela han du le taila Liverpool in 3-1 in ne nan changa zona kan zon ma sa chenga khage ma hanin atir minute som thum vel hanen kha chuan Liverpool khan ol sam takin ne nan chang thei don ni khanan langa mai ro che reitel te an ngam lo ang reng khop maya Alisson an chan him ti pol te pon ma chu ba ka chuanin Jota penalty hlo chu chung chang point soi zui hlo khop maya khami chung chang ba ka in khel mu dan te khami han soi sakla in khel zo Jurgen Klopp thu soi khanin akhai khom fi berin ka thri Liverpool coach Jurgen Klopp khanin in khel zo khanin minute som thum panga chung khanin team thatak kan nia kha in khela khanin ing ang fakawa
team tha nge kan ni thei kan pho langa anua engang taka team chia nge kan ni thei kan pho lang le ni ati chu chuanin a hril fi bering ka hria Liverpool that lai ber le that lo lai ber khain khel khanin kan nu ni ne soyang khanin I goal 3-1 hante score line han en mei chuanin Liverpool kha ol sam taka chaka kan ngai mei theya amaro chu I kan han in khel en tan chuanin le khatianga in khel en chiang tan chuanin Liverpool kha an va nei ani ti lo rual ani lova Alisson an voi tama chan hi matin soyang khanin penalty te pokha an enila anina dik taka chuanin penalty tur ani lovani ama kati pela chu free khanin penalty lovina kal tlang puya chumi nuwa en non le thap chung sia penalty an ngai la ya kha amak chu kalo ti de uleka kha I anin dik taka chuanin 2-1 ani sa tholom han ti ma se hun to patnai to sia I penalty Liverpool na han muan an khung che kha engem zong tak chuanin Crystal Palace kha atin hul vi wang ti kha chu chiang reng mai ania Liverpool kha Liverpool fan te point an pomin karinga 5 minutes som ko chung khan 2 minutes som thum pangan hulama khan kan ti zo khange 2-0 ni kha chunin hadam takin an in mai theya ma se 2-1 an nia kami nulama kha chunin hadam hian in khel hi an en karing lo chu tiang khop chuanin Palace kha in Liverpool kha an nora Alisson hi engwangin nge Kovela ki permanto ber aloni to a engwangin nge Brazil enge ni number 1 ani deureng thei kan ti chuanin kha zana in khel khanin akhil fi chiang lein ka hria Alisson hi Liverpool ti thatu zinga mi ni ti kha alang reng ta a in penalty chungchang kha kan soi lenga jota kha amji ta ka chuanin varin en non lo ta se I voi khat thutlu na siam na chuanin penalty ani hi a ti thei tur level a chuan referee chu om thau ka tia chan chu opposition a zir khan alo en na zir khan amaro chu khan en non kha chuanin chiang ta kalang ta chu jota zok kha ava in barlu tani timayang I khami kha chu wan chen han en non po khanin kha kha chu penalty ni lo ti kha thil chiang ta kania amaro chu engani soi thina champion tur chuan van de ngai tel an ti thina kha Liverpool po City han dek jing deuh beran nia chu van chuanin khami an van ni na kha an keng tela kan ngai mai an goal ni na te po khanin ani na ti taka chuanin social thei chu o mani Roberto Firmino kha lo zuang ve sia khami Andy Robertson ko sa khan chu Mitchell khan in a veng to sia ala peng to sia kan yang chi kha te po offside han goal thei tur chu ni in ka ria amara chu kan soile soinu khati khop khan Palace in norani amara chu Alisson lo chan him zela in an mangan wang lai takin timayang penalty an han hule khau boka chu wan chanin khamizan kha chu zep thu om lawa Liverpool fan te point an van ne ni ti kha an pom thapin karing ale ngai nom le me tripi kan zot ve lenga in khel chung chang ba kha kan soi so che Manchester City non che sual sewa Liverpool tu na ne na ron chang ta nia City Liverpool tan hianin champion be sei na hi anung chho viaw ngem result tu na result kan thriat chen ho hin nia Liverpool ta chuan hei ba ka phur tharna tur kha om chuang ka thalawa chan chu tungen elpui berte ta la Manchester City ni an chunga om chhuna nia champion an tumna konga an elpui lian ber chu tuna hi Manchester City ni mekani Chelsea pon elpui ni thoma cha Chelsea chu an hoya om an nia ala zia City hi an chunga om an ni wangin Liverpool ta chuan City result thalawa hi lom na tur lian ber ani ta ni tuna an din hun meka tang chuan chuang chuan Liverpool hi an phur thar le Don City result atang khan ti chu thil chiang sa nia an khel chole malanga next match a po hian Liverpool khel chu an phur ani ti te po khel mu chang hriat le mayang ti ro chuan an din mune ro atha lutuk chuang lawa achana chu City hi an mani ko da engkip omani an champion la po achan chu ma tu ni mewa a poinin chu wang chuanin Liverpool hi chu City che da in ngat khan ni ve me ya ani na taka soi don chuanin midang result in ngat le mani ko da in ngat team pan ni ain ang lo khop maya chula chuan an difference ro chu temin ala sang deuh ka tia la chuan min zo nang khan Liverpool hi City result that lo na kha chuan for view turan ni tin hei kan sei berang min zo na ba kha Liverpool hi afcon am player tha pan hi an am lova chu te chung chuan an result hi 100% in acha ti teang League Cup kan ti mai Carabao Cup te po final anin lang kai ni te chuan kar to pa hian FA Cup an khel lenga February thatira mo chuan Senegal le Egypt hi AFCON a han quarter final an khelanga final an lu zolo phei chuan February Premier League match ma sabera Leicester City an ma chon le huna hian Liverpool tan
Salah le Mane te hi inlan thei dim hunan dinga amaro chu final lu tani ero chuan ni ruk ni sari chiti chhovela khan final hin khel dona chuan chuan club lamin kan chhor sa mangen ti ni lo kha chuan anna cholte porin ma chura chuan din mun khan ni a tuna re chuan angai to view loving kan ri a tin be sei te po nei sang ji jal thei tura kan nga ya chu ti rual chuan Mane le Salah hi an in hliam lova afghan ta dam ta rong kira in khele nga thei din hunan ding ani chuan an be sei te po chuan ati sang bel thei ometik kha ka ril ru oma chu ni a amara chu chumi le ling che in Salah le Mane ya kan che Mane phe chu lu khan liam khan nei dewani a chuang chuan afghan tang hian hliam maron ho lo ni ro chuan tuna hian lo phu rengang ma Salah an than chuan an phu rei lo mai thei mo an phu na kha choi le vat mai thei chulai chu an din hun khan ni ve chu wang chuan in city hi chu an din hun chu ada thafal do lakin ka sia ông đã hàng ngày nông trình có mấy nhà Premier League hiện tuần này Manchester City hiện khel som ni pathuma Liverpool anh point của lại là sang à mà rồi Liverpool thì khel khát tiền anh khel tem zo cái này anh in bầu rồi bây sang sầu viết tụi hàng ngày tay là hàng ngày nông sầu viết tụi hàng ngày bọc tiếng khi mình trồng trang hát chọn đủ tóc lại tay là Chelsea lại Tottenham mình khel là hắn lùi lại tay là London Derby à rin lâu tắc in Chelsea all sam tắc in Tottenham mình mel mà cùng đun tiếng anh rồi này Trippier gan zone mà sa chang khá game khá nghe i mudan ti le Chelsea tun nai be sen phak lo kan tia amai ro chu kha game an ron khel tha khop mai an siam tha chau ve tak tak ani thei ni rem nia Chelsea plan hiam kan tia kan sei phu helama tang phol ama chu an plan hiam kan ti dan hi chin hi kham thein kan sia khala chuan a khel ang zong khel mul an performance ang zong chia kham theya chu mi na ken ta chu point te po king tel thei thonga chu mi ba ga tlema han shoot kan le do lak chuan an khel che chong si lo ma se point na chest point chawa chia kha am thei point ka sia chulai chuan ke ka mu da chu Chelsea hi an result che lai po khan khemu lai chuan an khel che lutuk san pon ka selova acha ai an khel that wang lai ta chu ani lo ti chu khovel mu dan po ni amaro chu chulai chuan khel tharang chung an opponent te laga po City ti lawa kha chuan game kha a dominate jok mo chance po nga jok hun tha po in siam tam kha tiang kha ani zelani amaro chu amor pok lama hian te min do thun sam thin lawa tin soi le soi nu Lukaku te po Chelsea an zom le a te la man che thavio ma sela e pai chu a thiam lo ve tho ta ni ti nai kha sei do a thiam la ma chu a thiam lo ve te tho da chan chu a chaka ni mai a tin gol te po khung thawa amaro chu nge skills sang tu kan ting chi kha a nei san lo ani rugba te anga chan sin chem thei zonga mari tharum mang thiam ang chan ni le si lawa tran te poi tran ni khadeu chu mani he nei ti tur he ya an man to fashion defender in andang kha tiang kha ne chu wang chonin be se phak lo chowa tin timo waner po gol khung lama tlemin e ma son do ma han ti nu po khan ala son lo ve le zel ta tin chu ni deu no e wang hian amor bok tu hian mal anama mo ta zela ke kan nga ya tin ni lawa chuan a game khel dan sim sim ate chuan Spurs la ka te po kha ni ya in khel chu in khela khan a lom zo kan ni le hàng ngày nông trình le mai zone kan zone ve le in khel chung chang ba kha khati taka Chelsea ron in siam tha thei ni chuanin an tan hian champion be sei na hi alom veng em ti de be sei tu ri om to thon lo zo em ti te hamya sei sakla Chelsea tan hian champion be sei chu nia table te han ena en chuanin be sei han ti san vu ka chu a har sa ka tia amar chu Tottenham Hotspur khati tak han ti maila an van nei tel ve thawani Hurricane goal khung an pom lo khami Thiago Silva la ka alo for kan te bokha in hial thei tak tho kha ni a khoi lam zom po khan referee khan tutluk na siam ta se dik lo tia hial thei ve thi la kha ni chuta chonin Chelsea 2-0 in an han chakani chak fan stand chak wanga kutan ben lo review to nuwa han chak le ver sim ma po hi tim borok ti thatu tan po a tha chuta chonin champion tur hianin an thato kem be sei tur la omangem han ti la ya hi chonin anni po hin china city kan soyang tho kha ni an van ya FA Cup 4 round ni lo muaka chuta chonin remote an tum dona club te naw an nia in Champions League ani se French champion Lille khani maya an ma chon tur ama ero chu Champions League an khel zo hianin League Cup final an khela nga yanga chuta chon Liverpool an ma chon do ni chuan chon League Cup te po final me wa chon League Cup mai ati thei to don lawa an players nei that ber kha team khanin an tho chu pu yangai do ni chu Chelsea tan hianin League Cup final looting tanga champion lo yom si
kara hianin an Premier League kalkong ti bala tu hi ani ve thei tho maya soi thina League Cup velai chon champion don lo hi chonin champion lo tu ro hi chonin League Cup velai hi chonin atirat lak nga hi him ber an ti thina ti tiang de chonin League kal phung thleng kal dan thleng khanin alo ti boi thina wang khania amai ro chu Liverpool Chelsea hi an fixture hi han enila chu tianga harasavu ka han soi tur hi an nga lutuk to lem lowa chung te thi chonin tu sheltan hianin a team han fui phur tur hianin beiseina thar chu alo om thawin ka ria amara chu kan soi ta kan khan table han thlek wangwang chonin thil thei lo ang deuh tho te po in soila kan sei wo lutuk lo mai the ni chan chu city hianin match khata khel tu emin point som nga pasari an nei to a Chelsea in point som li pasari an nei ni chu match som thum pariat khel ani don ta a match la om za te team pani in thau na te an el pui kha I china an chet so chun zom kan rin lo thu kan sei to box ya chung zong zong te ngai to chuanin an chunga hianin an aya match ni khel tem zok Liverpool kha match ni khel tem zok kha an ni aya chung zok an lom bokai chung zong zong khel chuanin Chelsea tan hi chuanin champion hi chu har sa de lek to tur ka ngaya ama ero chu ti rol chuanin han soi thui ta duela Premier League kan han ti mai pon lo league sang te hi an yang chu tun ma chuanin Sir Alex Ferguson te Arsene Wenger te hun lai te tin Jose Mourinho te pon arun tem mana mind game kha an sakin ema an hanin ti elte hatiang boruak leng vela khanin khami ringot khanin I result kha asoi danglam lok thei thini tlai chonin Jurgen Klopp te Pep Guardiola te hi coach thatak le fel tak hi an ni tel khera an fel lu tuk hi poi hi an soi meu to lovani ti meng mind game le khati ang chi lunglen thak la ya kha han hriat tur hi an om lu tuk to lowa tuna hianin khatiang ang thil kha antina Tuchel hianin khatiang ang thil kha a thlen tir thai ani chuan hi beise ya lo ma ka nga ya chumi ni lem lo chuanin I chansi a che to ni Premier League 1995 to 96 season a khanin Newcastle United khanin January a khanin points som panin man roi fal to a ma se Sir Alex Ferguson an athuak anvor vir tak taka mind game an khel chawa Kevin Keegan an chai buaya a chang le ti khanin engenge mo ti khanin press ma an soya season a top me chonin Manchester United an champion de meni January points som pani ma roi fal to chu champion turanga yani ya tun thenga kha season ro puina an soi fo thin chu Sir Alexa mind game ro pui lu tuk te khami Kevin Keegan an alo dol zo lo Kevin Keegan kha coach engeni ro room ve tak mai ma ni to ka indu ve tak mai tho kha ni ma se kha khan khami engeni thuak game te me ngo khami indo na ron thlen meu kha chu Sir Alex meu chu alo ngam lowa United khanin ti khanin anon champion chhota khania khatiang ang khanin thil hi chu atheng ve fo thawani thil makle danglam hi chu atheng ve fo thawa amaro chu Chelsea fan te an phuru tukma an hriat tura ka du chu chunga anel pui te hi club satlian ni tlat lawa Pep Guardiola le Jurgen Klopp en kol team an ni chulai chuanin mind game pot TV don se thil chu ati har saviu me thai ani chalang pani na pohan ni phak che si lo ole hangai no beng war thak thin le mai ne Chelsea hi gan soi thina be sei chu om to lo deuh chuan a hretama cup in elna lama te po hian sorbing te po ngai don ni na langin kan hredewa khami chungchang ha chuan du tok le taila Manchester United a han lu le taila West Ham 1-0 en han ne nia John han zon ma sa chenga rangni kai kan han soi sel viawa mai ro chu point hi chuan lo chu pui ve zel chu nia kha ke ma khanin offside chungchang ate po soi tura omin kan ringa chu ba ga chuanin in kheli mudan te kha mi han soi saklang Manchester United le khami in khela kha chon nia rangni khi kan han soi sel tura nia kan ti potange a chan chu I coach tura an lak lu tira kan soi kha kan la sa renga nga I rangni khi avan nei na mm chu fixture how tak lo hlir atong ti khani tani chumi fixture how tak lo hlir tong ko cha khanin I danglam na kha ti meila kan be sei danglam na kha aron thlen thei talo la ya kha apoi ka tia I tuna result ta chu a omalom ma se tun aya point musang tur zo hi an nin ka ria tuna top 4 an lut kan tia kan valim pui viu dual khanin I kha top 4 kha a an ni dang kha table kha an en wangila him lovani a chan chu point som thum pariat an ya an hnuya thum sari nei West Ham te thum ruk nei Arsenal le Tottenham te an om ta Tottenham hianin Manchester United in ain match ni nam khel tem bokani chu point anin thauna kha azimang reng sia chu man chuni top 4 a anom da na hi I anyani
sarkar na thokang het lawala kang deu ani mo chu van chuanin na nget la le na nget lo la kha an lom dan in chen viau ma se I enge ni nakin zela tan chuanin I ala der thong zo ka chu a hriat thiam mai ani chu ban chuanin United tan chuanin I nget an la nget tlat lowa chu ban entinan Liverpool te Chelsea te City te chuanin Champions League an khel don champion le pian lo kha chu thu hran ni ta se Champions League an khel don to chu van chuanin spot pakhat la ro ka hi anin chu ni mai na langa chu ta chuanin Manchester United hi an din hun hi ala het lowa lom viau na turan le lowa with ben dur na turan ala ni lo ti kan soi duwa tin kara chuanin nik ngor pi lama hianin Sir Alex kan china kan han soya Sir Alex Ferguson ang kami Newcastle United ne na anin bo ro ka ta kan an soi china dressing room a soi chu a soi wa kami chau po ni lovin tum dang shim a soi wa chu abai sei ang result anei lo chuan dressing room a hian a player ta hi amela a ko ka Manchester United ta na khel tla ka in nga yem za pui in tiem I khel dan ka ati thina ni chu ban chain Manchester United ta na khel du chuanin I enge ni I mi ai in enge ni an tum le zual tur ni in ti teng khati zong khanin mi ai in enge ni an ma United ta na an khel pha kha an lom tur ni chu lai chu United kalphunga chona lo thina ama ero chu tuna hian chu kalphunga chu Manchester United hianin an nei ta chi lawa player te tin Mason Greenwood le Cristiano Ronaldo in kari tu ama po in kan lo sei to ka in khela po khan kan hu anga I enge ni Mason Greenwood le Ronaldo ball han pek du lo kha tun in khela khan voi hi vel khan nei zawa Ronaldo lungoi lo zia kan mu ni chu la ya chu hei hi tin kan soi mani ma han sial lutuk te tin tu nge ma sil zok chu soi thiam har sa chu ka ti thawa pakha sa ko tran tu a players kan tran lama zirin ngai dan kha chu asiam thai viu tu ra ka nga ya Greenwood tran tu zo chon Ronaldo lo man tianga Ronaldo tran tu chen Greenwood ta lom Ronaldo teng player ro pu nam chuanin I pek ve mai tur lom ti khari lu kha nom ve mai thai ni kha tiang kha aning kar khani a ma se he tiang hi team bo ro ka om chho chuanin team pum pui te kha I an bo ruak thatu ra kha alo ti thatok lo thina alo ti enge ni hemi in bo ruak level a phei chuanin I apoi thina chulai chu Manchester United hiani Rangnick chu a tactic te eng kim kan sei to a I coach thapa ngai tak ania ruam man na po anaya ama ero chu chumi arua man na te athua ko omte a game plan te puchuak tur chuanin player po anaya ma se a player te a hian tha thona omem phurna omem du tak na omem tila ya kha tuna chuanin United a hianin an buena ni mai ring ka ria ole hangai nomin abeng var thak thin khop mai ne Ronaldo chung chang han ro se TP kan zo tanga Ronaldo hianin don nai mai a han kuma chung vel chuin khel kala tum ti vel te khan soi nia mai ro chuin khel hanen tela balance speed chung chang ringo ta po du khop lo na sang ta khop mai ani hi United mamo takala ni ni shem ti le kha game han offside chung chang vel te point sei chuin hone khami chung chang ngai dan te khami an sei sakla ne offside bi kha sei ma sa ta la toi te in Cavani an Rashford a ball pe ka khan ni mai Cavani kha offside tem ti lai kha an ta Rashford kha chu offside lo chianga amaro chu Cavani an din dan kha VAR khami a thala ka kha ai WhatsApp group thang te pokan lo mu lo manga mi an en khan le TV a live line ngai wa an display a pokhan ni a VR an rin khan camera omna mun zo ka kha ki ka khan kong lo thui ta ka suing kan thia Cavani veilam zone da Cavani zone tha che khan camera khan tin ngil takin la se chuan offside timing e moti tu ra kha chu ni a amaro chu camera ala khan en la kan en cheng chuan Cavani zone ta ka khan ni lawa Cavani nung lam shat atang khan tlema he do khan camera khan la ni chuan an rin thau ta an rin khan ti khan alang digle thup ta bok ta amaro chu mi themina khola siam ani yarin tlak turang ngai ni akati an rina offside lo te cheng ngai ni kha chuan offside lo chu ti theminga amaro chu offside ti du tra than chuan sei sia tu chu om thing ka sia khala kha chu I ke ma chuan kami yang tu na ke ma mi malang te point chu na han siam tak tu chuan ka du ain camera lok om na huna kha na zir lo ka ti a
camera khan tian ngil fa tian Cavani chona kha sir song ta availam sir tang khan mo tian tin zon chho at se ti chuan thu na siam o zogin ka ria ani lo chuan khati he do la ka tang chuan rin ve to tho pon ni se referee tang kha chuan engemaw mo chena chuan mit khana mu he tla Cavani kha a ip ta ta chu i khaya lang pong thei tura ngai ani lai khan a pong ta lo bok ta amara chu seng khan an rin thapa rin kha ngil thaboka thimeng mo chuang chuan adiga ngai tai la kha chu ting kha ting te kha football tengai nam tu hi ni ve chim chima ma thil fel le do in hian theina turan om hian football hi chu a lu zual thin kala kha ken te ta sela chuang chuan kha mi var bi kha chuan offside lo an ti tu kha chuan official ta thulu na offside lo kha pong ta mai la a fuing ka sia ani lo chuan camera na hmun atang khan ke du thu sa no ha ka en tu ni se chuan camera kha son teu he ta tang khan in tha tiang ti lai kha ka ti tu ron ni ka ring chula chun offside bi kha chun ta sela nia Ronaldo bi kha min zo ta Ronaldo hi tun season kal mek chan tira extra heta kan nei a ka se kha ta ka din na ha ka ding renga Ronaldo hi Manchester United ta chuan team balance ti boi tu ni chula chu ka se nu lo han Newcastle ka han gol ni akhunga ka se ngam ta big che lewa ni khi min ti kha lawm ve chu wang chu ka ni sum do wanga area he an kal zela hun an kal tak zela chuan United ta hian atang kai lo na hi atam ta zok ni hena langani i player van tlang player model ni lo sera player satli ave mai anga ngai thei turan ni na lai he tam ta join ka sia Ronaldo da Manchester United ta cover na base na chu Ronaldo history le a record jong hi ru alang lo thei lo ni chu ma chu United ta khan team ma son na sataka thlen hal pu mai tura base na kha sangai me mani mase ka ti kha thlen thei ta big si lawa tin manager ta poina an chhor dang te po ani thawanga chu da chon a phena han thil tam tak chu omanga chu ti rual chon thilang ching sa chu ama hian a tha hrui zong hian I stamina ang song te poining chu at Premier League match chu za ni nan tu hi chu fit ta che lo ti hi chu kan po mangai ta ka sia ni lo chuan hei an enanga Ronaldo game hi a khale je tur polo an taila match khata hian moi ni voi thum ba khi sprint hi mangam lo rim mani e speed han laga full sprint han tlan to pangkha ane ngam lo rim ma ani lo chuan tian atam tal ko la tan tam lo te hian amar chu ati mai tem ball chan chuan ball khat du la em si khalai ve la tak kha ni ani pakhat boka china jona soi ti mai lu ro na lian tak pakhat ama po kha I ball chan du rang si chuan thorim ve tur ania thorim atlin lo kho chuan atlin to si lawa du po ne se ma kha atlin lo kha chuan ball chan rang du ma sa ai sum ve ngai ni in sum du box si lo khalai bo rok te kha ning ka sia ale ngai no min na beng var sak shin ko me Manchester United hi Solskjaer noyan tlatniam doi to ya mai ro chu round ni ka noya anin siam that chaw ti thayau me table a palina ten ron ni vea eng chen nge helai hmun hen no mang ti ro chu hunin ril se thaw me ole khami chung chang bi ha chon du tok lai tai la Arsenal han lu tai la zona kan so ma sanga Arsenal hi season ti ra be sen phak lo mai ro chu tun hai ron siam thaf kan fak khop maya amai ro chu kar top game a khanin table mong lo tu Burnley ron draw rengot mai nia kha game khai nge mudan tele Arsenal team hi mudan shrim te man sei sakla Arsenal hi ne base yan ti san don viwa ti san lei theilo ti san lo do ti san lo lei theilo hi an ni de bermaya ani na dik taka chon tuna po isoi ta gang khan Burnley tun season Premier League ka chonin atal voi ber Poland nia chu ban chon Burnley la ka chonin on sam taka chaktura kan lo base ya kha an nia amar chon chak zo ta lo wani December khanin Manchester United le Everton laka an han tlom zone nuwa khanin Southampton te West Ham te Leeds United te anron ne chawa an ne satli ani lawa Saints laka pejong goal thuman khonga Leeds laka goal lin khong West Ham laka goal ni khongin goal an chu lawa in EFL semi final li se I 5-1 Sunderland sopin an lut chiang e ma semi final tikhan Premier League Norwich 5-0 in an sop zuya I base kha asang man ani amai ro chu Manchester City han tongta han tloma ti chuanin FA Cup third round Nottingham Forest an ngam lawa League Cup semi final Liverpool in an han pet show boka Burnley ne an han in draw le I hetiang taka result chetur hi chu an ni lovani achan chu an result han en hianin soita kang khanin FA tanga pet show tu te po Nottingham Forest kha maya tuna an draw la Burnley an nia chu ban chonin
tun ma kan soi to fortune Mikel Arteta hi big six in tlak kop ko chi ani en kol tlak ko chi ani lo ni o ti zona hi apiang lo le thei lova ani na taka chonin tuna Arsenal fans po an khong i thak to ni ani na taka chonin bai se ya sang don chawa i asang lo le thina yang khanin tal bui reng reng hianin League Cup te po i chine kan soi ta kan khan champion ni lo ro hi chonin tlak ma that te lul ne semi final la Liverpool an ne tira ti khan December tha top lama te goal han khung tewa tuna ti khanin an boile amai ro chu Ivan nei na an nei ta Arsenal hianin season thara Champions League khel tur hian chansan neim ti ni chonin ei chansan la neya ngaya ni china Manchester United kan soya Manchester United aya an nu fual na kha point ni chawania match khatin an khel tlem bokani chuman chonin etia paper zuk en mei po hianin lekha zuk en mei po hianin alang chiang ta chu Manchester United ai mai Arsenal hianin chance an nei tra chu ke ka mu da na nia tin kan soi thina soi le soi nu an fixture kha an entaila Arsenal fixture kha kan mu chonin I an tum tur te hi I club lien le har sa han ti vuk tur kha chu tiangin om to lem lovani tin chu ta club sol deu berti maila alama chon le tu jing mi Manchester United an ni ma se chu tak chu Arsenal hi an kuta engki mala in kat tilang ching tu ning ka ria asan chu Manchester United kha top 4 ni tura anel pui ni ya chu Manchester United chun tum do da tin West Ham man la tum do ka top 4 ni tura anel pui tur kha anel pui kha an tum deu zel do na ti chon committee la wa kha chu Leicester City da chun tum do na amar chu Leicester tun season man dan kan reve ka chu ti tak an ni lawani chu van chonin Arsenal hianin club lian han ma chon tur kha I timayang chu tianga vaing lo tur kha an nei to lem lawa ama ero chu club lian langsara ma chon tura po United te alo nia kha United ma chon ka chu Arsenal hianin ani na dik taka chon top 4 anin chu puyan nia wangin point an chu sak thei ti man ni wain an chak zokin karing chu wan chonin United le West Ham kha ani tamai ta a hau tak deu ber chu chumi te han thir chuanin Arteta hianin pressure zolo boruak sang zolo kan ti thina kha aron nem het le don nge ya kan ti nge ya chu ta chuanin kha kan soina thin zong zong kha ti thai bo win Champions League ron khel pui don ti hi tuna Arsenal ma in chop chu ani tani chuman chunin han soi taila an pa hemi Manchester United Arsenal le Tottenham Hotspur bi khan la chuk taila an pathuma hian Spurs din hun hi a thaberem o khatia Champions League khel tur ma se adin mun a thaber kan ti chan po match ni khelawana nei wangani ma se an fixture si anila a tight em vectoni chumi fixtures tight kara chonin Spurs hi anin khel tur hi no angai don ta chu wan chonin an game how tak don Spurs po hi chu wan chonin khati zonga han thir Spurs tana na how tak tur te han thir saka I Arsenal lero adam tak ti maila fi taka fixture pa ngaya an hanin khel thei tur te club Manchester United han tum chat tur te chumi ti lo club lian dang ma chon tur han nei lo te kating zo zo han thir sakhanin Arsenal hi tuna hianin Champions League top 4 ni tur na chonin mabak eng tak nei an uma ka ngaya amaro chu kan soyang khan Arteta hi a problem ber chu ani tani Arteta hi problem ber hantila a problem ani don nge kha I pressure zolo kan ti thina kha thai bo tu ron ni don ti la hi ena cha kom to viewing ka ria ole tripia an zo vele nga chenga in kheli mudan ba ka zona han ti han ron sei ta nia Champions League chung chang hin Arsenal ta hin nge be sei pui te nem ti te hman sei sang vele la ya zo sei kha tam zo kha zo tam ber khan yang chu ka trom pui mai a sei non talo ta ila ne Arsenal ba le la khan chung nung khop me chance pon nga ni in khel po khan thu na amma ro chu in khela chu nge poi mo kan ti chuan goal khung ani chu anti thei mi lo kha chuan point khan lung oi kha ngai ve ni mai a tiang hi Arsenal hian ma na tang to khan anti khang lang tai la ma tang to khan an chinga game moi deuh hian an khel chuaga Arsenal gara hun lai ahun nung lama te po khan ning chu big takin moi takin game an khel chuaga amma ro chu mor bong na lai khan nei chin lewa kha an result da po ha ta trophy an choi tam tur pon choi tam lo pha na chana kha an ni thina na po Arteta hoi hian ani chole ta fo maya tin hi Arsenal big hi an sei lang vai sem sem anga azonin messinga chaka December tha khan January ni khada City ma chona tang chuan kumia hian la chak mi lo ni azona messinga chak nuwa azonin messinga ve kan chak lo le ta Arsenal hi ti hian chu mang chuan chona sei ang khat
han rin lo do ni chi si la rin do na rin dan tok thiam har view si kha an ni zui ta zela tin chian jona soilan zok ang khan Champions League biga kha chuan an elpui West Ham le Manchester United mo kha mi de ni laga kha chuan point an hlo chuak the ni chuan ani phei chuan an ma ba ki engle zolin ka sia ama ro chuan hlo chuak lawa atlom zo kan tang ve ni chuan an din hun hi khu ta om ve the kha ania tuna tei bula an om dan me ka tanga ngai to phei chuan Spurs nei nam point anga a chuan an khel ma ba ka hian chak vek ve se Spurs palina nenga ti kha Arsenal yan dot don ni me ya ka chuan match ni khate tia thil dang lam thang thei kha ni a chuang chuanin an ma ba ki chu tuna an din hun ang ngo tang chu na eng viwa ama ro chu soile soi nu an tia pui anga kan ngai team an ne thin kan ti chauta Burnley an draw le ta khut maya chuwang chuanin heti ang result nei hi an ching zeu zewani ero chuan an din mun hi khuta om thei chu tiang chat chu asang vi ka sia hole ha ngai nomin a beng var thlak thin khomai ne khami chung chang big kar liam ta kar topin khel chung chang so han du tok taila football transfer han lut taila zona kan zon ma sanga Arsenal transfer an han tur thun soya Alexander Isak ti te Luka Jovic ti te soi zoman nia chu ba zaman che Sar City Julian Alvarez ti ve te po lak lun tum ti te po no heng ba ka hian transfer a thil thleng thut theiang chi te hami han soi zaw sak lo transfer hi COVID-19 wang hianin angai nom turang hianin angai nom talo riau maya chulai chu tuna kan transfer boruak hi anita a tuna hianin ketia Arsenal hi abui thak ta ni tuan soya Vlahovic te po la kan han du a ama ero chu Juventus zo hianin an changdon ni na langa pa mak ta doi samruk chuang manania Arsenal hianin aman zata buenan nei lo ma se a player zo hianin Juventus kala du ni chulai zo ko zo boi thak chu ni ta a I Arsenal hi chu tak chu tuna hianin Arsenal hi zom engani I toma omle tur chuan Champions League hi an khelanga in fia chulai chen china kan han soya kha chu tuna hi chuanin player po hianin kalanchak reload deuh ni na langa Juventus tin an shetel tur pakhat chu Italia khel hi chuanin Juventus ti vela khel hin chak ve tlat deuh box sim sima an rama chuanin top club ti men ki ta tuma el rual lo khopa I club lian tun haya phei chuan an lo nia chuwan chuanin Italian league khel player tan hi chuanin an ni zom hi halo chakom mai kha lo nia Alvarez kha City in la fel to anga soi ania amai ro chu ni ro chu season top chawa zom dona in tun season tu da zom lo pon City hi chu kan trave ka an tal boi lem ri lo ti kha kan huwa chu transfer an langsa zol deuh te an nia Liverpool bi ka hianin ma thom hi om ri lawa so hi chu an om ve ama ro chu so le soi nu Liverpool hi chu an tlap nei tu te hi chu tiang ta ka wa ho sa u chuak an ni lem lova sum hi players shal milzela mangthin ania Liverpool big transfer reng transfer lian tham reng kha enila player man to taka an shal nuan che zel nai chuwan chuanin an ni hi chu poisa om sa tang hianin an the chuak mo ang reng khop maya chu an din mun ania lo chung changa tun thanga sala te nena an hanin rem theilo na te po ania tuna hian sala hian in kar khata paun noi ni alo a paun noi ni te chu Marcus Rashford te pan lo ve de ania chu wan sala tan chuanin I athana thak ve ni ti mai te ang I tuna hian in khovela forward tun din huna tun man dikot zong chiartel ni lovin tun din huna tunge thaber ta se sala khan thang mai thei ani chu tiang chu ania amaro chu kha Premier League a aya lo nem khami som pasari velan oma ka tiang kha Liverpool din ania chu van chonin ten pound noi thum vel angu aphut ve meka tin pound noi thum ba ka Liverpool ina title fight vengan duani ti lantina player tak allak lu telakha tuna athil phut ta chu anita chu online rem theilo na pakhat ania chu Liverpool sum nei lo zia soinan gan ron lo ni chu Manchester City chu soile soinu an squad ta thasa Alvarez kha striker pangai ti han soi turan ya khatin striker pangai ti han soi tur kha City hian an nei lu tuk lem lowa amar chu tun season chu an lo ti ta sa an ti tlang don ni inan lan mera chu an din munania tin Newcastle United hian in base an park ta chi lo dewa kan Trippier tan han lei kha chuanin
an je ve deuh tak tak don ani hi ti kharil ruan oma amara chu striker tan Chris Wood te anan la lut le ang reng loya Chris Wood ka striker thatak ani ya amai ro chu Newcastle United nei tu te chuan in kluk le ding on pound kluk le ding on zanga don an nei ti vel ani lai ning kha chuan in khau ta ni tu na kan han soi tak Liverpool nei tu te chu an ho sak na bel khom ka dollar kluk le ding on ni vel ani ya an ni dollar Saudi Public Investment Fund khan in dollar kluk le ding on zanga vel an nei ni an tam ji chu bazar du nga se chuan mo khala ya kha chu Newcastle United te hi game a chuanin bei sayang chuan an vache lo mangi o khati hemi relegation battle fight trim shima tanga han thil battle shima tanga han thil chuanin e Burnley striker chuan vo Chris Wood an han chu sak chat te kha chu anel pui kha e an mani anin thum that ba ka anel pui an vati chetel ang kha ani ta khati zonga thil chuanin e thutlu na fing tak chu ani thawa ama ero chu Premier League Big Six ho L2 ranga in soitan chuan tlem chuanin an che hi an nep deuh shima tuna Leon midfielder Bruno te po an han dora wa se ani hi anin ani china kan han soitak Arsenal Newcastle United han pan ngot ai chuan Arsenal zom chu atu zo nia soi thom te po anoma chu tiang ne chu nia tuna hianin chiang fak le khatinga thutlung na chiang taka han siama han soitur hi atam lem lewa Anthony Martial loan in Sevilla pana in tundin huna hian Jesse Lingard hi Newcastle United hian an do reng boka ani po hi chu mai thei din huna ading reng boka chu tiang vel chu tuna Premier League ti hot zual ti mayang khami ya kha chu ani maya soile soinu ani ya covid lo lai pon January transfer hi chu big signing hi om chon om ve zau kha ani thin mai kha ni ya an ma mo zual tak tak timina engeni apop lai han thom that zau na huna ta na an man thina kha ani mai ta a khatianga avai in thum that tuma ti meyang an lei trek trek hun kha ani chi lawa covid 19 lo ni le zel bok nen tap ho te po an pocket lam hi tun din muna chuanin an zen thuk ngam lu tu ri lo ni te point alanga a om viau tho mai ole hangai du men bank var thak thin khomai tripping an zo vela transfer changchang han bel du in em ti ba kha Premier League season kalme ka hen manager ban pariat ngot anom to nia season danga henin kumin Premier League har sa deu ni nia team chung lam ai ma hian niam lamang kan ngai ho ta hin har sa shading ka sia chulai chon transfer chung ta bi kha bi zo tira nia zona kha soi kim to khat viwa Aston Villa bi khi transfer chu mang thadon khobing ka sia ka bi ka soi lang tel ve dum shima Lucas Digne te Philippe Coutinho te an lu da tin na hian Arsenal tangin right back Chambers khan la lu le ta ni a di peka chu center back ate po khel thia jira thian adwang taking team hi asiam dang lam don ni hena langa chuan transfer chung ta pa man mo vut riu hena langa ache zung maya tin Villa lo ho save boka enga mo chena chuan an ma mo top player le na tur chun nei ve sela lai khan tun classic transfer bi ka chuan mang thaber an je ring em o ti lai kha ka re ru oma chu kan bel ni ta sela ni manager Premier League manager ban hem to khomai cheng khan pariat lai khan bang ta a Premier League hi season dang an lo duk na lai kha om ve a season dang a chuan tun ma season anga te chuan han ngai to le wang ta ula division hiam tanga ron chho ron kai thar hi relegation battle tur ngai an ni tlang puya ten chu chumi ba ka chuan om sa tang hian team khademo team ne mo hi an om thina ni chung ho chung rin ang nge in relegation hi an fight chara atoba har sa tawin thena survive a chen chun tlata an tlata thin khani a amar za tun season kal mega hi kan en chuan Premier League hian Clark lo thon omading la him chiang lo a point a by point anga by number sang chuan him si ma se an khelle tur te hani sa pui khati kong sang han te a him lo hi team pasari pariat bol vai om ta dei ni chu tak chu team te point a manager an ren lo na lai hi ni time ke ka muwa ka che dan ani a chu lai chu team te tun ma ru ang khaputa se a ke ni chu kan LPT on lo Premier League chu season khakan khelanga in hamtan hi har sadon ti season ti tang in hamtan ngor ema khila hi ani to big lo ni kai thar team po hi tuna te po Brentford le Norwich le Watford kai tharan ne zinga hian Watford che hi relegation zone omani abak pani chu relegation zone tangin an chuak dei tuna hian chu chuan din huna nia chu mang chuan in Premier League hian tuna table omang ngo tang hi chuan an noi pasari tanga paret vel hi relegate thei reng an nia i mes ni thum ve mes ni khalvel an che sual chuan an din huni ain le thok lo mani chumi wang chuan in
table mga Barley po ni se Watford po ni se mo tu na po Watford in manager an bana inga tigen banga ti chuan an result thalei theilawa main cha thatho ma se tun hai tiang result thalei theilawa an ban mai ni san chu khatinga che result thalo chung chunga tun ma ain chal rang thirang kha ain chal du to big lo chu tak chu team te bera ka ngai po in hamtan be se na tun ma zong ai an nei len to awangin manager hi an ren to big lo chu tak chu manager ta hin an tuar ta ti lai hi I cheng takina langin kan sia chu chuan tuna table om mega te po hi han entaila table monga barlin oma anian khel som pariat chawang khelan khel tlem fal bi ka point som pani nei ni chuan Watford in point som pali ni Newcastle in som panga nia Watford hi chaksiang khel ma ba ka Newcastle chuan om le dei dona khalai te khane ta tin barley point khel kim se relegation zone hi atangin an chok dei don ti chuan chu tinga ni chuan Norwich hi an ta diam leng khating te khani ta chuwang chuanin an din hmuna hi attu ma hi team pariat borvel pasari parivel hi ahim lo wangin helaya nga soila ngai mi lo kum danga bo Leeds United poison hi pani nei to tani Leeds United hian relegate dang ti hi soitaila atam zo kan oi khel lawang ma se an din hmun en hian le an point difference en hian Leeds United hi an him mi lo ni chulai chu anita tin Brentford te po an khel tha season tira an tha hin chu hemi te chu an tla lawang Premier League ein ham ta ngi do ni kan ti ma se tuna abai point en chuan an him chong mi lawani chulai chu an khel ma ba ka khan lo san le je zo an hemi te aron chak le je kha chuan khalai kha an kara kha danglam hong lok the ni a tin an chakza te po hi en ta sim tai la Everton hi som parunan oma tam tak son him anga kan ngai ngot nei theya voi ngan chak to ni season kal mek a voi ngan chak to wa chuan tuna te bula som pakwan om Watford hi voi lin chak to ni chu voi khat chin chak tam Everton khama se relegation pona om relegation zone pona chulai chu ania an danglam na kha atam lo ema chuwang chuanin team te po hian season kalta te season lo om to tun ma lo om to thin ai khan team te zual nia ka ngai te hian Premier League in ham tan be se na hi an nei lian ta ni asan chu an el pui tok play team kha an tam ve ta an mani poron tha an el pui tok anga ka ngai Everton te po tun season a chuan Norwich Stadium po an khel tok em ani a khemon an khel che chu ma se tia va thlir me chun dawa thlir me chun Everton chun lian zok ma se khemon a chuan an in tia tlat zel ni khalai khan ni to thina wangin team te a po hian manager hian an tuar na chho ta zela kai kan ngai chu wang chuanin team te hian tun ma zong ai ka soeng khan be se nei san to wangin manager poi an hek ta dewa ka ngai ole hangai no mina beng var thlak thin ko bai ne football transfer hi tun thlani som thum pakhata hianin kharan dona sumeng zat hinge cheleng ti de chu angai nom chole vio tura han ngai la thome khami chung chang ha chan du to le ta la tun tum extra ta na kan zona to ber tunin zona kan zo ta African Cup of Nations khelme kan quarter final lut turan chiang to kumin Afcon hi nge mu dan ti le champion turai rin kai ni she te khami han soi sakla Afcon amu nom thin khop maya mari chu soi le soi nu ania Africa han ti chuanin tlem hi chuanin engkima hian an lo la niam deuh ni hi chuanin an lang thina anin khelte match official ate po first round ate po country anga hilmak danglam tak angai rom tel tat ze henga referee hun top ma tenan ham top thula ting ju Afcon din munani last 16 a Cameroon in khela phei chuanin mi pariatin Comoros ne in khela khan fans zinga ticket nei lo kha mi singriat len mi singruk ning garia mi singruk len na stadium a khanin 80% bang lu phalan ni lawa kata khanin adu item lu khan tum ta a chutiang khat yang za than lu tu ra kha chu I enge ni fans kha an tam talu tu ka anin chil ta chiama ta chuanin thi te kha an han omta ania apoi khop maya mi pariatin an nun nan chana tun thleng hianin engzat ninge mi in liam zinga khanin din mun ngai tu om te po an han om nuala chu Afcon din mun lungchia thlak lai deu te po ania tin kha in tuna te po hianin I enge ni thilmak danglam tak tak hi Afcon ai chuanin atheng nual de urenga chulai chu ain khel boruak pialama ponlama khan chu chuan ngai nom tel lai te chu nia champion tur han soi hi chuanin Nigeria in group stage an ron mang thaviawa ama chu last 16 a be sei lo takin Tunisia an ron barakhai an pe chuak ta khania Nigeria hi Egypt ne na group khata ho katinga champion tura be sei na sang tak an na ya khania masela 16 an tla khau mea chu tianga ni ta ka chuan hian a fixture hi kan soi version shimanga
tu Zandar Kuala ve tangin quarter final hi khelani dora Gambia le Cameroon anin machonanga Zandar sompani le chan ve Burkina Faso le Tunisia anin khelanga Gambia le Cameroon ai chon Cameroon hi ancha mai ka ringa tin champion be se yom pon ni Cameroon hi el na thleng tu an nia an form em maya mani mual mani hria chen muala in khel an ni boka chu van chonin an ni hi champion tour a chon kan ngaya Burkina Faso le Tunisia hi chu atu apani ni a hianin atu mo zok zok hi lo tlang po ni se kan tinge semi final lo lut po ni se champion tour rin chu an har sa review wa champion ni chonin i engani tilmak ate po a cher thayang chu chu andin mun ania te jon pathian ni Zandaria le chan ve Egypt le Morocco in khel hi munum don in khela chakzo hi an champion mai ngem opo ti la kan soi war kher lo mai theni Egypt tlar ma an nei tha a sala hawa khel kha an nia chu tura hianin group stage ana Nigeria anan te lawa a nuwa match nia anan chaka te khan I chuti tak chonin an mang thalem lovani last 16 po ai ni har sa zong han soi sak chuanin penalty in paltang ram khani maya amar chon paltang kha Ivory Coast ania Ivory Coast la khan Egyptian in chansan nga lu tu kani ke huizan chu ni se ni goal khung thei tur te po an ni in ka ria chu andin hunania Morocco la an result atha Hakimi te ho kha ania Nesri te ho Seville striker chon vor te ho kha ania wangin ani hi chansan nei thaboka kan ngaya tin Senegal le Equatorial Guinea hi pathiani Zandar som pathi le chan verin khel don boka ani po hi Senegal hi Sadio Mane ho te ania group stage an khel thalu tukulova khel thalu tuklo chu last 16 an luta last 16 an han palkang le a quarter final an lut khania ati han soi thok thoka khanin champion thei tur han soi don taila Egypt le Morocco a chak zo zo khiani kan tinge chansan nei tha ka ngaya in Senegal le Cameroon club pari ta tang khan palia tu kan sor zim report ani chu kami club pali khanin chance an ya kan ngaya club pali tang khanin pahnia te kan la sor zim lenga teng khan chu be se yom dan de chu ni mai wala ni angai no min a beng van thlang thei ko me ni African Cup of Nations si soi zui lo ko me ya athleng toram Cameroon hianin COVID-19 hian kai ve theilo ante team dang zong zong COVID-19 kai hin nei veka Cameroon ho chau hi nei lo chun an nia chung te po chung sei zui lo chu ba chuan press conference an nei na tu na Burkina Faso manager khanin keini chu kan thuam no suk te nga ya a trainer ro chu ram lian deuh te chu that takin an lo dong chang box sia thil fer lo tak ni te a le lama chan African Cup of Nations ti hot tu te poning kan sia hetiang bo ro kan om zeu hi ole khati chin hatun truma program kan ron nei thei te chu ni mai se kar to pa hin AFCON ba ka World Cup qualifying te le Indian Super League te po khelom don ania a hmunam so le view turan ngai la a thau me khati chin hatun truma program kan nei thei te chu ni mai se kar thar lama hun ngai ya kan mu le thau don ni